яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҳар ҷомеа ва ҳар давлату миллат дар онҳо будани созмону ҷамъиятҳои бунёдкору созанда аст ва дар ҷомеаи Тоҷикистон беш аз 30 сол боз ҳизбе амал мекунад бо номи Ҳизби Халқи Демократӣ, ки дар бунёдкориву созандагии Тоҷикистон, дар сулҳу амонии Тоҷикистон, дар беҳбуди зиндагии мардуми Тоҷикистон саҳми бисёр арзанда дорад. ва дар маҷлиси навбатии комиҷроияи марказии ҳизб, ки имрӯз баргузор шуд, низ раиси муаззами ҳизб Эмомалӣ Раҳмон дар назди фаъолони ҳизб, дар назди раёсату комиҷроияи марказии ҳизб вазифаҳои мушаххас гузоштанд ва ин вазифаҳо низ аз фаъолияти ҳаррӯзаи ҳизби мо бармеояд, яъне дар ҷомеа бисёр фаъол буданд, дар ҳамаи самтҳо саҳми сазовор гузоштанд, бисёр ободкорию бунёдкориҳоро ташаббускору пешбар буданд ва ин ҳама дастурҳои раиси ҳизб ман бовар дорам, ки тавассути фаъолияти ҳаррӯзаи фаъолони ҳизб амалӣ мешавад ва боз як омили беҳтар шудани симои зоҳириву маънавии ҳаёти мо ва беҳбуди ҳаёти миллатамон мегардад. вусъат бахшидани корҳои созандагию ободкорӣ, баланд бардоштани тафаккури зеҳнии ҷавонон ва бевосита саҳм гузоштан дар корҳои созандагию ободкорӣ бахшида ба 35-солагии Истиқлолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирова гардид. Кулли ҷавонони саодатманди пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳми хешро дар созандагию бунёдкорӣ ва муаррифии ана ҳамин арзишҳои милливу давлатии замони соҳибисолии кишвар саҳми хешро хоҳем гузошт. дар ин мулоқот асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мактабу маориф, донишкадаҳои олӣ, тарбияи ҷавонону наврасон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. имрӯз ҷавонони даврони истиқлол ҷавонони хушбахт мебошанд, ки дар фазои сулҳу субот зиндагонӣ мекунанд. барои ҷавонон тамоми шароит муҳайё гардидааст, то ин ки хонанд, соҳиби илму маърифат гарданд ва барои давлату миллати худ содиқонаву софдилона хизмат кунанд. ҷавонон ояндаи миллат мебошанд, ки инро пешвои муаззами миллат дар ҳамаи баромадҳояшон таъкид медоранд ва мо ин насли ояндасоз, ин қувваи бузурги ҷамъият, ки имрӯз ҷавонон мебошанд, ҳаматарафа кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки тамоми дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар маҷлиси имрӯза ба мо дастуру супоришҳо доданд, сармашқи кори ҳамарӯзаи худ гардонем ва дар сатҳи маҳал миёни сокинон, миёни аҳолӣ, махсусан бо мақсади баландбардоштани ҳисси миллӣ ва ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон, инчунин баландбардоштани анамун тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ корро ҷонок намоем ва аз тамоми имкониятҳое ки дар даст дорем самаранок истифода барем. раиси муаззами Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин маҷлис бори дигар таваҷҷӯҳи худро нисбат ба ҷавонон, ки ояндасозони фардо ба ҳисоб мераванд, баён доштанд ва вазифаҳои навбатиро дар самти рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуданд ва мо ҷавонони сарбаланди даврони соҳибистиқлолӣ бо шукрона аз давлати ободу озод, ҳуқуқбуйноду демократӣ ҳамчун ҷонибдори Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон минбаъд низ фаъолияти худро дар самти ободии кишвари маҳбубамон ба роҳ монда дар ободиву пешрафт тарбияи дурусти ҷавонону наврасон саҳм мегузорем. дар маҷлис пешвои муаззами миллат аз ҳадафу барнома ва оинномаҳои Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон суханронӣ карданд, ки барои мо ҷавонон боз ҳам дастуру супоришҳо ва ҳадафҳои беназирро барои рушди ояндаи кишвар ва ташкилу баргузории чорабиниҳои гуногун илмии оммавӣ ва варзишӣ байни ҷавонон бо мақсади пешгирии ҷавонон аз ин ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ буд, ки мо ҷавононро вазифадор месозад, ки барои ҳифзу нигоҳдошти истиқлоли давлатӣ ва якпочагии ватани азизамон саҳми арзандаи хешро гузорем. имрӯз
با اشتراک رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این بنای محتشم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که به واسطه با تشبث و دستگیری جناب عالی ساخته شده است، مجلس وسیع کمیته اجرایی حزب برگزار گردید که در این مجلس تمام مسائل حیاتی، سیاسی و اجتماعی و سخنهای پدرانه پیشوای معظم ملت بررسی گردند. دستور هدایت هایی که جناب عالی امروز به ما دادند با سر بلند اجرا میکنیم و ملت و دولت خود صادق کنه و فرزندانه خدمت میکنیم. من که تبلیغ کننده سیاست حزب در بین جوانان هستم. البته امروز افتخارمند از آن هستم که رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت پیوسته در باره یعنی بلند برداشتن حس وطن دوستی در بین جوانان و حمایت مرز بوم تاجیکستان عزیز امروز بسیار وظیفه‌های مشخص در پیش گذاشته شدند و با قول استاد نیهانی میگه که جوانان هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. البته ما که جوانان امروز آینده ساز ملت هستیم و پیشوای جوان پرور ما امروز به ما افتخار میکند و در نزد ما وظیفه‌های گذاشتن که امروز ما باید در محل یعنی در دهه به دهه اصول خانه به خانه یعنی به هر یک جوان به هر یک نورس یعنی در ضمیر اون یعنی مهر وطن دوستی را افزون کنیم. چخیلی که پیشوای معظم ملت میگوید یعنی پیوسته زیرکی سیاسی را دست ندهیم و پیوسته همین تبلیغگری غویه‌های سازنده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان باشیم. دیو مسئله که پیشوای معظم ملت در نزد ما جوانان وظیفه گذاری کردن این نگاهداشت استقلالیت دولتی است. پیشوای معظم ملت گفتن که از استقلالیت دیگه دیدن ما چیز مقدستری نداریم و این استقلالیت است که امروز ما در عرصه بین المللی البته در سازمان ملل متحد پیشنهادهای تاجیکستان البته 6 مراتب البته جانبداری شدند که البته این باعث افتخار است. عبدالرحیمова شایره هستم، دانشجوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، همزمان اعضای تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت و سازندگان وطن. امروز باعث افتخار و سرفرازی است که در ملاقات سرور دولت در بنای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرکت ورزیدیم. ما جوانان نسل استقلال و صلح و وحدتیم و شکرانه از آن داریم که در فضای صلح و ثبات و امنیت و سرجمعی عمر به سر میبریم. بیشتر سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رو آوردند به جوانان، به ورزشگران، به طبیبان، خلاصه به تمام قشر جامعه و تاکید نمودند که ما امروز نسل جوان آینده سازان ملتیم، پیشبرنده دولت و ملت به شمار می رویم. از این لحاظ ما باید سطح زباندانی خود را بلند نماییم، دانش مکمل اندوزیم و آینده دستپروری مکتب اصیل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردیم. من عبدالله و فرنگیز مدیر بخش آمار و مخزن یگانه الکترونیک کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی. مجلس وسیع کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با اشتراک به‌واسطه پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردید. در آن مسائل مبرم جامعه، مبرم روز یعنی از قبیل فرهنگ بیگانه پرستی، طرز لباسپوشی زنان و بانوان تاجیک، تازه آزاده نگاه داشتن کاشانه و جایگاه زیست ما از کوچه و خیابان‌های زیست و زندگانی خود سر کرده و دیگر مسائلی که در اینجا درج گردید واقعا هم یکی از مسائل‌های مهم ارزیابی کرده شدند و ما جوانان کارمندان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رو میباید که از این اندیشه‌رانی‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از یک گریبان سر برآورده سرمشق کار خود قرار دهیم. من سعید آلنکروز، ماگسترانت اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. از سال 2011 در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن فعال می‌کند که همه ما جوانان را این تشکیلات در خود تابع نموده، اعضا نموده برای افکار و جوانان را در این یک نهاد اینستیتوت جمع آوردن برای رشد پیشرفت وطن خدمتی بسا باریز میکند این تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن. در مجلس کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پرزیدنت مملکت بسیار در برآمدهای خود بسیار یک سخنهای خوب و اساسی را گفتند و بهترین سخنش همین که ما باید دندان به دندان استقلالیت دولتی خود را نگه داریم، چون محض همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است که با خیرت ازلی و نیروی توانایی
пешвои муаззами миллат ҷумҳурии тоҷикистон ро мустаҳкам нигоҳ медорад. ана ҳамин истиқлолият аст ки ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мепайвандад. истиқлолият кохи давлатдории миллат аст ва ин нигоҳдорандаи сармеъмори ин кохи давлатдории истиқлолу сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат мебошад. воқеан беҳтарин суханҳову насиҳатҳои имрӯзаро ба мо ҷаноби олӣ ба мо ҷавонон ҳамсафони ҳизбӣ намуданд. мо бояд анамун суханрониҳо ҳар як насиҳатҳои пешвои муаззами миллатро дар ҳаррӯза фаъолияти корҳои худ сармашқи кори худ намуда ба онҳо амал кунем ва дар ҳар як баромади худ мегӯяд ки ватанро бо сухане балки бо қалбу дилу ният дар ҳамин бигзор шарёнҳои рагҳои хунгарди мо ҳисси миллӣ ҳисси ватан ҷорӣ шавад мавҷ занад. ана ҳамон ватандӯстии мо аст. Зафар Ҳисорён, муовини якуми раиси ноҳияи Нуробод. мо имрӯз аз суҳбати пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як бардошт, як дарси корбарӣ ба худ гирифтем. пешвои муаззами миллат имрӯз дар ҷаласа бо даҳҷи масъалаҳои муҳими ҷаҳони имрӯза ба виҷа гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ инфиродӣ, бедор намудани ҳисси ватандӯстиву меҳаншиносӣ, сафарбар намудани мардум ба корҳои ободонию созандагӣ ва пеш аз ҳама дӯст доштани ватану марзи поки ин ватани бишосо бисёр ҳам суханҳои падарона бо таъкидҳои муҳим намуданд. воқеан имрӯз бо дарки бо назардошти он ки ҷаҳон дар гирдоби гирӯддори глобалӣ қарор дорад, ҳар як фарди фарзона, ҳар як фарди ватандӯсту меҳанпарастро мебояд дар зери ҳидоятҳо ва сиёсати ободкоронаву созандаи пешвои муаззами миллат як каме ҳиммат бандем ва таври пешвои муаззами миллат иброз намуданд ба то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фурсат хеле ҳам кам мудааст ва дастур доданд ки то дар дурдасттарин деҳаҳо дар маҳаллаҳои аҳолинишин барои баланд бардоштани завқи мардум, барои бедор намудани ҳисси ватандӯстиву хиштаншиносӣ чорабиниҳои фарҳангиву варзиширо бештар намоем ва дар ин замина аз ҳар як аъзои ҳизб даъват намуданд ки дар ҳама ҳолат бо мардум буданро фаромӯш накунанд ва мо дар асоси ин дастуру супоришҳо ва ин ҳидоятҳои падарона кӯшиш мекунем ки нақшачорабиниҳои муҳиму мушаххасро таъризиву амалӣ намоем ва ба дӯши мо кормандони ҷабҳаи идеологӣ аз ҳама вазифаи муҳим богузор намуданд, яъне бо халқ будан қази фарзандии мо ҳаст.